Ia, patalofa atu lenei tula o le afiafi. Ia, i lona asogafua, ia o le amataga fo'i o lenei vaiaso. Ia, muamua ona si'i le vi'iga ma le faatai i le atua, i lona alofa ma lona agalelei, ia i le ola ma le malosi o lo'o tatou maua pe i le aso ma le aso. Faatai fo'i i le atua, ia ona o lenei aso ua maua le avanoa e tātou te mafuta i lunga o tātou po kalama, ia i le nei aso na pua, tai i le tua, ia o nei avanoa tā ua o toi tātou maua. Ia e tātou whei loa i eima tātou mafuta i lunga o tātou po kalama. O le Jesus is the Answer podcast i le nei aso na pua, ia whaftai e lai i le tua ona o le nei avanoa tā ua. Tai fo i le tua ia ono nei aso ia ua i fo i mal manuia fe au manga luenga nei aso tai le tua ua pape nao na mai anga luenga le ise fa of love tupu i no awala tono fa le fa nga luenga ia le ngate leo me ta te feo ai le ua toe te ina mai o tātou tangata i o tātou ainga tātou wheloa ai mo tātou pānau ia mari fia mari ori. Ia ona o le alofa o le atua. Ia si ele vi inga ma le whaatai i le atua. Ia ona o tiute o whiau ma tiute sa tātou whea ngai i nei aso. Ia ua whai wina ma le manuia. Ia vi inga ma le whaatai na i le atua. Tari tonu o loo manuia uma o tou. Tari tonu foi o loo manuia tutusa i tātou i le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia i le nei aso ngafua. Amen. Ia o le nei aso ia ua. Pai asinga wha vela vela o mākou nei aso a. Le lape kau wa ai mei pe ua kau a. Mu aku se tūlo nei o fōringa. Ia ua koa i me vela a mākou nei aso. Taina i le atua ua i un manuia ngā ia. Sau fale o te apapina le malosi na ua uma o whaamalu ia. Sauni fo ina ia le tātou o kalama i nei ia. Ia mpaftai le atua a. E ave lane taimia o te patalo fatuai i le pa ia ma le mamalu o si o tātou atunu. Na i o tātou a inga wō ma e maasani. Ia mo tau kalama i le nei a fiafi. Patalo fatu to au na i le nei a fiafi. Ia au wā le tātou po kalama i le nei a fiafi. Ia o te patalo fatu fo i whioi o le tala lei. Ia i sunga i whawhia ngainga mō tau wharitua. Ai la o tau nofu tāpai. Whawhai fo i la o tau talo. Le ngā tai lea whawhai le upo le atua o tau lahunga ina pēa i le aso sā. Ia ma le aso sā. Le ngā tai le upo le atua. Ia aolo tau te talo. A wā anganga o na tangata ina ia papena o na tū mau i le atua ma whaamarosi le ola wha le anganga. Mea le ngata ho i lea o la o tau te talo e mana tū ai i iau ainga o tangata o lo o maua tino i mai. O lo o tau whata i la tau i luma o le atua i le aso e ala i la o tau talo sanga. Tari tonu ho i le anganga ia i le whaingo whiela o tau ngā ruenga. Ma lo lava le on sa i le ngā ruenga le tua o le is the answer podcast ia i le nea fiafi mo o tau sunga i whawhia ngainga mo o tau wharitua. Ia o te whaatalofa atu fo i le nea fiafi e ia o mātua whalea nganga si o whaiwhi au ia Wesley i se take ia ma le whalitua ia wā e maise le nofo i alu nea fiafi whaatalofa atu le porkalama ia te o lua na ia o mātua whalea nganga taila o lua talo le ngata hui lea fula lua tāpua i a wā fo i le tātou porkalama lea ia e whaatalofa tuai le porkalama i le nea fiafi ia te o lua i le nea fiafi wha manuia tele le atua ia te o lua
ia ele ngata lea ia se e me sa ufa ta lofa ia i le housing sino se ta po fea lava le mea o lo o au mau ai nei o tātou ta māma ma nei o tātou tina mā tua pa mā ro pa petai la o po in te mi e ulu fa o tuai o tama whanau i au ngā wenga le ngā te idea o le tautua o le mā ro tautua ino a inga tari tonu ale anganga o lo o tāpua inga manui ai tama whanau o seo tātou atu nuu ono la o tau talo ma la o tau tāpua inga o lea whamani tele lava le atua i a te o tau talo i le atua i a papena popo pele ola ma le manoti i a te o tau e ngata i lea i a talo i le atua i e ilun whamalo la tau tino o moa i tino i mai o lea ia e whatau whatoe tātou por kalama i le nei afiafi a te o tau. E o sau whatalofa na i o ainga o wō ma e masani o le tātou por kalama ni a whatalofa atu por kalama o le Jesus the Answer Podcast i le nei afiafi a te o tau. Whawhetai la o tau tapu ainga, whawhetai fo i la o tau tanu, ele ngata i lea whawhetai fo i te whai o ro maota e whapena lai watu ai ma mata mata ai le tātou po kalama po whia lava le meu e mai mō mai ai i lungo te penga whai lang mo le tātou po kalama whaatalo whaatu le po kalama i le ne fiafi whawhetai lo nofo te talo foi a wan tātou po kalama o le ia e lo whaatu ai po kalama i le ne fiafi o ni ngalo wha mole mole i share tātou kalama i lunga o le tātou Facebook channel e ngata i lea to YouTube channel wha mole mole subscribe le tātou YouTube channel ia molo wava molo wha alo ia le ngata i lea ia a watu se wha le nea fiafi ia i le paso le tātou por kalama le to fine ia fine o se le nea fiafi ia fina pas ia talofa atu tātou po kalama ia te oe le to fine o manuia tele le atua ia te oe le nea fiafi whaftai lau nofo talo mo tātou po kalama ia i temi uma e whape nā ona lai o eri tātou po kalama whaftai fo i lau talo ia le moa i pēr e lau nei tangata le mālosi e whaauau e tātou po kalama ele ngata ele sunga ia tala lei le fina ia tai tele mo lo te talo o manu tele lava le tua ia te oe pasi le ne fiafi ia o se tātou whaatalofa le nā masna whaamalo le nā i le ne fiafi amen ia o nei o le aso fua ia o le aso o ko inga asoni misianga ko i whainga luenga i o aso ngi e whaakunga ka ho ngani ri kai o amen ia renge aso o le makoa i vevela o mako ngi aso lope valus fulu mankupu le vevela ngi aso ia kama ho ngale e vevela kama ho ngale e sausa vili e sausa e vela ia o whaalonga ku ngi aso wale se ki asa u whainga lue e whai o le ai o se ea maruru o le truck o kili e inga ia ai whafkai rea kua ia o le ua mai a manmanguia ngā ruenga ngi aso amen ia te tonu o loo manuia oe te tonu fo i ua e manawa mai ngā ruenga le nei aso ma lo lava wha ma losin i ngā ruenga a wā hori kausinga o kako a inga le ngaka i o kako a inga e wha apeo o kako e kalesia le ngā ruenga le tua amen whaftai le tua ia i lona puipuinga ia te oe mau ia i le nei aso ere ngata fo i leo nisi fo i o tātou a inga sa malo lo i le nei aso a mu ia oe pe a whaisa e malo lo i le nei aso ia malo lo nsai i fe au matiute o le nei aso ia e tari tonu ia
O le nei o langa tātou te ola ai, ia a le afu le moa ulu tātou te, a mesi ale ngei atu nuu tātou te ola ai, a le au ngoa malo waru te whainga luenga. Ia, e te le mawhai o ngā kokongi o pili ma mea te nofo ai o lauka awale ma tūlanga whapenga, ia ai mā lolo nsai, mā lolo nsai, mā lo fo i le tau palpale le nei aso i ngā luenga, amen. Ia, tari tonu ia ole tātou por kalama i nei fia, ere umi fo i tātou por kalama, ia, ole nei fo i lau whaasoa fo i le nei fia, o le a se upu ua whapena ua uman Sauniuni e whaamalosi e mo le tātou a inga bo tātou wōmpa anga o tātou por kalama. Ia, tātou whaalango i le tua. Talo i le tua ina ia whapena ona whaamalama lona upu i le nei aso. Ia, e ala i le tātou por kalama i le nei aso. Ia te tono o le a tātou wōloa i le tātou por kalama. Le tātou whaasoa i le nei fiafi. Ia aere i amatainga i tātou whaasoa ia mantua tātou por kalama i la stofi. Ia li te masani le itu la valu le stofi. Ia pe a o atoi le ola ma le manosi. Ia le ngata hui ia o le asto nai le itu la e ono i le afiafi. Ia i le asto nai. So manatua tātou por kalama. Mole ia na tua mai le nei por kalama ia e maise lo to au auna ia le sunga ia tala le ia e maise lo nei tangata i la o to no la o to te talo ina ia whapenao na maua le malosi ma le ola e le ngata i lea ia le upo le tua au ale tātou por kalama ia e le ngata i lea ia le upo le tua e whaima whaamalosi o tātou wola wha le nganga o lea ia whamonuia tele le tua nea fiafi ia i lau whaatasi mai a le ngata i leo lau whaalongolongo i le upo le tua ia po le tātou whaamalosi mo oe maa u le nea fiafi a wane i ngano wha le nganga lo whaalongo i le upo le tua a wane i whatanga le ti a polo e whaolo ma whau ma lo whaalongo i le upo le tua amen o lea ia whamanuia tele le tua ia i le nea fiafi i le upo le tua. Ia o le tātou tus o le a maua mai e le tātou upa maa losi nea fiafi. Ia o lo maua mai le mua le peteru. Ma tā upa tolu fai upa sun ma le lima ma le sun ma le ono. Amen. Mua le peteru ta upa tolu fai upa sun ma le lima ma le sun ma le ono. Ia o le a o fai tawina. Sun ma lima. A ia pa ia le alii le atua i o tau loto. Ia saunia pea lava o tau e tali atu ma le ang malu, ma le matau ia i la tau uma o e fesiri mai ia te o tau. I le unga o le faa moe moe o lo o ia te o tau. Su ma le ono. Ia te o tau le loto fuatia ifo le lei. O le mea foi la tau te o le mea foi la tau te whaaleanga ai, ia te oto, peisia i ua o tau a mioleanga, ia maasiasi i la tau o e tua i fua, ia o tau a miolelei o ia ke riso. 1 Peter chapter 3 verse 15 and 16 it says, instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. 16. But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear
Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Amen. He mai la le tātou, he mai le tātou au tū le nefia, fi whai ma losi mo i tātou le nefia. Whapea. Ola Sauniuni. Amen. Live prepared. Amen. Tātou tangata ke usiano. Tātou tangata paolaina. E te tau o na tātou Ola Sauniuni. Pe nofo Sauniuni. Amen. Pe Ola Sauniuni. Ah. Amen. Always be ready. Amen. Always be ready. Ole tele i o mea e tātou te nofo Sauniuni ai i reo langa nei. Pei o lou ainga, o le mālo, o lou ngā luenga, o maliu, o whaipoiponga, o lou numangai. Ah. O mea ia, o mea uma ia, e tātou te nofo Sauniuni ai ma pipea hai, i leo langa nei tātou te olai. A o i le taimi, e te tupu ai, ia mea. Ua lava sauni lau tā penga penganga. Amen. In this life, we always ready and prepare for anything. Amen. We have to prepare and be ready for everything or anything, good or bad. Or sometimes we don't prepare at all. O isi te me kako kere ngofo Sauniuni. But when things happen, you running around and asking for help or getting stressed out. Why? Because you didn't prepare yourself. Amen. Ona e te rei Sauniuni, pe e te rei prepare for I awame te tupu mai. Because we never know what's going to happen. But when it happened, at least you prepare. E te tau ona e Sauniuni. Amen. A e le Sauniuni. Ia e tele me te tupu ia te oe. Ti ngalo uru. Wei le loa po fere me maua mai se kali. Amen. But if we prepare and be ready for anything to come, we prepare well and ready for it. Live prepare. I le upu la po le whaamalosi le nefiafi. E ta tau ia i tātou tangata kerisiano o na tātou Sauniuni. I le i tū whareanganga. E ta tau o na Sauniuni e tangata kerisiano. Ina ia pawhangalo tangata, pawhangalo o la, lo wanganga, i le upu le tua. Ia i whapena o na whaatumuina o le upu le tua, ma whaatumuina o le anganga pa ia o le tua, e Sauniuni oe, i teimi e tutupu e whitauni o le oranga. Amen. Vi ia le tua. As a follower of Jesus, we are called to be prepared
to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Masauri kako kusai kauri nge yaso. Le mo pe kelum ka upa kolu fa ipu suma lima. Pe mei e kakau ona tātou sauniuni. Amen. E te tau ona tātou sauniuni, a o ina fesili mai ta ngata i a te oe. Pei se ale mafua anga ua e fia tele ai i le atua. Pei se ale mafua anga ua e talitonu ai le talitonunga nai a te oe. A ua e nofo sauniuni. Amen. So e te tau ona nofo sauniuni o e le tangata ke usiano. I le iloa o le upu o le atua. E te tau ona e iloa mea uma ua whai e le atua i ate oe, molo langa. A o la a fesilingia o e tangata, pe se a se mafua anga ua e fia tele ai i le ani. Ai ua e iloa tali, pe fesili. Amen. We need to prepare ourselves. Us are followers of Jesus. Le manga ia le tusin na pe kelum ta upu sun matuk le lo kang ko fai kau aku ka ko kusai. Ile me ka kau o nga ngofu sang yung er ka ke siano. Wa e te tau ona tātou loa le upo le tua. E te tau ona tātou i whaatumuina tātou i le anganga pa ia o le tua. E te tau ona whamalo sia o la o tātou anganga wha le anganga. A ho i le teime tātou te whitei ai e mapua ngā mawhainga tā. Amen. Ua e lava sa uni. Amen. E tusa fo i apo a le tele ni o tātou mea le leie whai. E tātou te whitei ai a mawhale tonu mapua ngā o leo langa. A o le mānaia ia me tangata ua tumu i le anganga. O le tangata ua lava o na prepare. E ui a ina e teime tātou te safa i meo leo langa nei. Po e te tātou te safa i ma tātou i le ngā luenga le atua. E fia ai le atua. E sili atu le tātou safa i whai le ngā luenga le atua. Nai lo le safa i mea le anga tātou te whaia. O mea la ia. E te tau wai o na tātou Ola Sauniuni ai. Ia wai ele tangata ua i whaingale ua safa i mea whaaleanganga. Pe ua whaingale ua lela vātatali. Ua whaingale ua saule whaavai le ngā luenga le tua. O tele tangata pakewisiano ua furi tua. Ona o le polonga ma le whainga tā o le ngā luenga. Ona o le polonga ma le ola ma le whainga tā o le ola au auna i le tua. E le whainga o fia ngā luenga. O le au ngana e te tauai o na whaatumu i tātou le upu o le tua. Ma whaatumu o tātou anganga i le anganga pa ia o le tua. E whaamalo si ai o tātou tangata au auna mo tātou tangata ola mo le tua. A ho o mai whaapita uri e te le vai ai. Le whai upo suma tolu ngā e staua lau suma fiku. I le kako kusai kauane ngi aso. He mai le, I'm using the easy translation. It says, if you always try to do good things, then nobody should hurt you. But you may suffer. Even when you do what is right, if that happens, God will bless you. So do not be afraid of what people may do to you.
Do not worry about it. Instead, always remember that Christ is your Lord. Let him rule how you live. People may ask you, why do you trust God to help you? You must always be ready to answer them about that. But when you tell them, be kind and polite. Amen. When you tell them, be kind and be polite. Lisi le me to telo tātou tangata ke usi anu whaare tonu ai. Lisi le me tātou le tā telo tātou o na tātou pā u ai. E whesiri ngia lo tātou ni tangata ese i lo tala inga. Ai le tusa malo mawhau whau ma. O ngā ola ia te oele ika. Amen. It happened. Ale tātou te wā ai i lungo te penga whailang. Ale le whetau wa ia nisi o au tāla i lungo te penga whailang. Whai aku lea, sau lea, whai aku lea, tau lea. Whetau wa i le upu o le tua. A le whai mai le tusi. Le whai mai le tusi. You must always be ready to answer them about that. Instead, always remember that Christ is your Lord. Let him rule how you live. People may ask you, why do you trust God to help you? You must always be ready to answer them about that. But when you tell them, be kind and polite. Amen. Amen. Lesi le me tele na whetau wa ai. Tātou le tā lai le upu. Ai eise se fia whesiri mai a te oe le fia wha amalama lama inga. Pe wha amalama lama atu se mea o loo ia te oe. Le whainga le fia amalama i leo langa po le ola. Po le atua le tātou te tapuai. Ai wha alongo atu le whesiri e whainga le whekau i mali. Awane e ika ai. Ngari tele ngai ka kou. E whesiri mai lo whesiri e ika malokani. Amen. E ke ika. Ale whai mai. But when you tell them, be kind and polite. Aere o rau kali aku molo wika. Molo manga o inga ia kakai mai le mea, le kangaka le mele ke manga o ai. O le ala na e te tau ai o na tātou nofo Sauniuni. E te tau o na e Sauniuni so se mea. Whai mai. You must always be ready to answer them about that. But when you tell them, be kind and polite. Do only what you know is right. Then those people will see that you live in a good way because you believe in Christ. Ai lor fai mai tātou te taritonu i le atuam tātou taritonu i a Yesu. Ai a whesili mai tangata le taritonu e ika. E ika marau kali. Wa e le kali aku se kali le lei. Wa e kali aku i lau whaali. Wa kuu lau kala inga le swafa o Yesu. Wa e ika aku ma e onga o lea. Onga le malama lama o tangata la fia malama lama. Tangata e le taritonu. Amen.
O mea la ia tātou te safa ai. O mea ia tātou te wheitai ma tātou. E tele o teimi attack mai tātou tangata le tari tonu. A le whai mai, people like. Be kind and people like. Amen. O Yesu le tātou te o tā lai. O Yesu e iai le alofa. E iai le ono sai. E iai le file mu. A le tete whai mai tate o tā lai Yesu. Ai a whesiri mai loa au le tari tonu I whesiri hoi ngai. E ika loa. Amen. E te tau ona tātou malama le lei. Ia Yesu ke wiso le tātou te ola au nai. E te tau ona e malama ia Yesu ke wiso le te sau e te lai rungo whanang. A e malama ia Yesu. E malama hoi tangata ia te sau e te lai atu. Amen. A whai e tātou te o mai e tā lai Yesu. I lunga o te penga whailangi. E te tau o na tātou I loa mua Yesu. O e le tangata tā lai, o au le tangata tā lai. Tātou le tātou te au nam tari tonu I le atua. Tātou le tātou te tari tonu o Yesu le alo pele tō tasi. O ia na te e tau ia I tātou o na tātou te lia, e tātou te maua I leo lai whaavavau. E te tau o na tātou I loa Yesu lea. Ina ia Sauniuni ai o tātou tangata. E malama ia Yesu le te sau e tālai. E whai ngofi e whai o na malama tangata. Ia Yesu le tātou te mai e tālai. Amen. We can expect people to observe what Jesus has commanded us unless we are also serving his command ourselves. E le mawhai o na tātou wha moe. E tapsi e tangata mea ua poro ina ai I tātou e Yesu. Se wanga nā ua tātou tau sia fōi ana polo inga. I tātou lawa ia. E lea o ngāle tātou o mai e tā lai Yesu. E tātou te ola mo Yesu. Amen. E le te taula I a tātou na tātou expecta ngata e malama ma wawe tali tonu I a Yesu. Ma poro inga Yesu o tātou. Awa nei o tātou expectinga. Awa nei kako expectinga le tātou mai tā lai Yesu o na tali le tangata. Amen. E te tau o na tātou talia mo Yesu. E na tau o Yesu. E te tau o na tātou I loa le lofa o Yesu. Amen. We can expect people to observe what Jesus has commanded us unless we also observe his command ourselves. Amen. Awani o tātou na wepasmata. Awani o tātou na ia vai loa e tangata Yesu. Pau ale tātou ngā luenga. O le tātou mai e tā lai. Pau loa e Yesu. E nganga pa ia o le atua na te pesoni le loto I le tangata o lo whaalongolongo I le upo le atua. Amen. If we want people to learn about God's love, then we need to show God's love to people. A whai e tātou te manao I alolofa tangata ma learn e tangata le alofa I le tua. E te tau fo ila ia te oele tangata te wisiano. Tangata whaola inga o na shiolo alofa I tangata. E lo fai mai e tātou te alofa I le tua. O tātou a avea ma tangata whaola ina. Ai whiika I kanga. It don't make no sense.
E le o moni lo walofa i le tua. Amen. If we want people to learn about Jesus' compassion, then we need to be compassionate. Do we want people to give generous? Then we need to be good steward for our money. Oh, a pi manao tatou tangata tā rai ma tangata whaolai. Ah, a whai e tātou te manao ina ia i loa tangata le alofa o Yesu. E te tau fo i ona tātou wola alofa. Ah. A e manao fo i ina i maua tangata le loto fo. Ah. Ia tātou i loa fo i fo wai o tātou tupe i alofa i tangata. And if we want people to study God's word, then we need to study it for ourselves. A vea i tātou matangata whaateita inga. A whai tātou te manao ina ia whape nā o nā o ina e le lalolangi le upo le atua ma whai taua le tusi pa ia le atua. Ia a vea oe maha o le tangata whaola ina e whai ma whaateita inga. Amen. Leave prepare. Amen. Tātou nofo Sauniuni. You know, when you gave Jesus control over our life, you allowed his love, joy, and hope to transform you. As this happened, your life become an act of worship that reveals his hope within you. A e talia Yesu I lo langa mo lo loto. And let Jesus control over your life. Ua e alauringa le alofa o le atua I te tonu I a te oe. Amen. Vi ia le atua. O mea malava le ola. Wa mana o Yesu e tātou te ola. E sulungia mai I lo langa pea e talia Yesu I lo loto. Ma allow Yesu e ngā te control inga lo tangata. Amen. And when you live like Jesus, people are drawn to Jesus in you. So se tangata e ora pi o Yesu ke viso. E taita inga mai ai ma whaatou singa mai ai tangata. Ia Yesu ke viso. Ai sea, onga o lewa ai I le sulungia atu o le malama o Yesu e ala I lo oranga. Amen. And if you worship Jesus with your life, you will be able to honestly say that Christ in you is your hope and glory. And people will believe it because they will see the evidence from your life. A whai o oe a se tangata te fia I le ali. O oe se tangata e fia I a Yesu I lo langa. O oe o se tangata e te manao e a vea Yesu e control inga lo langa. E te ilo. E loa e tangata fua lo langa o whaatumuina oe le anganga o le tua. O oe o se tangata ua e ola mo Yesu. E ala I lo wā mio. Mo lo langa. E fua mai e fua le lei. E fua mai e fua le lei.
Amen. You know, some people might not like who you are or agree with what you believe, but they won't be able to find a logical reason to hate you when your life is centered around loving people the way Jesus loved you. Amen. So as you go about each day, aim to live with tenderness and respect towards everyone. And let Jesus' joys, love, hope permeate your love, your heart, mind, and relationship. Ah. So o i le aso ma le aso. Amen. Ia whaalia le alofa o le tua i lo wolanga. Ah. Ia whapena o na maua ia te oe se loto le lei, ma se loto whaalo alo i tangata. Amen. A whapei whai mai o tātou o tangata ke usiano, ma po o tangata whaolaina. Ah. E te tau o na tātou maua le loto mawalalo, maua le whaalo alo. Ia, tutusa uma tangata i lowa ai, ma lowa lofa. Ah. Amen. Pai mai le fai upu sil suma lima. Uma tātou wha malosi nefia. Pai mai, instead, always remember that Christ is your Lord. Let him rule how you live. People may ask you, why do you trust God to help you? You must always be ready to answer them about that. But when you tell them, be kind and polite. Do only what you know is right. Ah. So e te tau ia i tātou, o na tātou nofo Sauniuni. Ah. Au fo ine i o tātou whei tai, i tangata o loo whape nā o loo tau e loo o le iei tonu le li o leo o le wha o tangata wha o laina po tangata kiwisia. E ia tātou alo lofa ai. Ah. O tātou a inga fo i o tātou wō, o loo whape nā o loo iei li pong sa i tuina naunga o leo langane. Show them love. Tā la i ele upo o le tua. Male whaalo alo, male loto mawalalo. Ah. Male alofa. A o la ina ia fesili mai tangata na i lo wōranga. Ah. Male tari tōrunga, ma Yesu ke viso le tau mawhai e tā lai atu. Wa e nofo Sauniuni. Wa e iloa fo i tā lai atu, ma whai iloa atu le alofo o Yesu. Ma lo loto mawalalo, ma le whaalo alo. Ai aua ne i o tātou maua le loto ita. Amen. Ia tutusa uma tangata i a te oe. Pe whaolaina, pe le whaolaina, ia e alofa, ma ia e whaaloalo i sos tangata. O lea, o le tātou whaamalo sinai le ne fiafi. Te tonu ia ua. Malama uma i tātou le upa malosi ne fiafi. E mai le tātou upa malosi. Leave prepare. Ola Sauniuni. Ia tātou Sauniuni le upo le tua. Ia Sauniuni lo tangata i le fionga pa ia le tua ma whanga ina lo tangata i le upo ina ia. A o le taimi e sisilingia i o e se tangata. I le upo le tua ua e iloa tali. Ma ua e iloa whaaloalo ma le loto mawalalo. Amen. O lea, pa manuia le tua nea fiafi ia e ala ilo na upa marosi. Talo i le tua ina ia whapenao na wha malama atili lo na upu malona i le nea fiafi ia i lo loto ia e maise lo wanganga i le nea fiafi. O lea ia, God bless you. In the name of Jesus, yeah, amen.
Ia o le tātou mafutanga po le tātou pokalama le nā i le nea fiafi. Ia mamoli atu le whaafetai ia ma le whaamalo ia i le nea fiafi la o tō mai moa mai lunga o tātou pokalama i le ngata i lea. Ia o le whaatanga ina o le upo le atua i lau loto ma lau fina ngalo. Talo i le atua i a vea le nei upu whaamalosi nei fiafi. Whaamalosi i lo tātou wola au auna i le atua. Ia e whaasisili o tātou wola whaalea nganga ina ia tātou mautu ma maua ape i le atua a malona fina ngalo o lea ia o le tātou po kalama na mo le neia songfua tali tonu ia ua whaamanuia o tau le neia fiafi e ala i lona upu aua ne ngalo le tātou po kalama i le stofi ia i le itu la e valu i le fiafi ia pea o tuai le ola ma le malosi lea ia whamanuia le tua nea fiafi aua ne ingano share tātou por kalama whamole mole share tātou por kalama i le nea fiafi ia i lunga o le YouTube channel ia e maise le tātou Facebook o lea whamanuia tele lava le tua whaftai la o tō mai mua mai lunga o tātou por kalama whaftai fo i la o tō pesoswani ia i le share ingo le upo le tua ia aile ngata ia ole whaatanga ina o nei po kalama i te tono lo mota, tono lo whalewhenga luenga, tono lo taawari po whia lava le mea ue maua mai nei po kalama whaatai te lava whaatalo whaatu to whina ia epi eo ni wapu ia sister ia pamali atu ia leo ua mahea tato po kalama ia atu me apoi e tempaina e to matamata ia pia umata to pokalama e whaatai lava sister le whaatasi mai lunga o tātou pokalama ia o nisi ne o tō whine ia e masani ana mafuta mai lunga o tātou pokalama ia i teimi malawa e share to i tātou pokalama ma laiva to i tātou pokalama lea ia apikeo ia pamania tele le atua ia te oe i le neia fiafi tātou whiloa i la stofi ia i le tūla e valu ia pea o toi le ola ma le malosi au lea ia manuia tele lava le neia fiafi ia whape naona talo i le atua ia pui tātou le neia fiafi ia i te me tātou te tofa ai mamui i le neia o le nei po o lea o manuia tele le atua tātou whiloa i la stofi ia ele fa umata to pokalama ia e veni temi fa to ele paso to pokalama ia to fine ia fina ili ne fina ia fa lo tapo inga le wa i u to pokalama ia fa ile to lo upu le nga te po ia molta to pokalama na kasi and God bless you all my friends and family and all past that have time to watch our program and join the program for Manila tour. Yeah, to tow, yeah, talo ile tour in papen na malam lama na upu, yeah, mo ya to, yeah, in patalo pat foim manchuma to, yeah, to oe pe a faiwa. Mau le mo to mata mai tanto por kalama. Ia i le nea fiafi po le alawa le asu e maua meno pokalama pa mundia tua ia oe o fine uso tinata maka i le nei fiafi lea. God bless you all. Have a good night. See you Thursday night. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.